Sabarang wale orang nanti yang bilu lele usina yan sampai terwatu wasung lebu ni baki samau mau usuniu ay kani kona salumbu ame tolo akina masu ay munango kau tamai kusi kusi mawele samau mau usuniu ay kani kona salumbu ame tolo akina masu ay munango kau tamai kusi kusi mawele. Susumi katumberi kina Kena vei singa Na vei gomi na kilai kina Yasai gura-gura Nano gubanua Nano gubanua Nai bota-bota Solita umanda Sasalu nakabuata sautudina na bendelana roka na bembuda veio diwai sana veio kai tua hangoroyandina Sarapa, herandau musita, nano gubanua, au na maroya, na kena itobo, hekila ikina, lola manandina, beika utaki ebesinga. Isabiti no bubiti mo kalongata Yava musaroro mayawa Kibei banua E bura-bura Nano gubanua Isabiti no bubiti mo kalongata Yava musaroro mayawa Kibei banua E bura-bura Nano gubanua Nano gubanua Nano gubanua
Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na kautik kenta patamay. Yani bula vinaka me wakaua wakarita katikania na nondai wasiningo na wata me wakaiwi toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ngo na isongo kartondo ngumatua taka na kena mai waka lele di tiko ani wikanda na itukutuku iso me maleta na nondambula ke na wetambana tali so karauni nda buke tiko kina waka mimbio kenda na sa ngole mai na we matenitu waka Pacific iso nda sa mai waka tiko Amerika na Regional Pacific Islander Task Force endo venga ravitiko en tambanongo e California. Ia beranga niu wasea yani se waka matela laitaka yani na vika so erto bina katar tongan ravitiko menda na mai ve waseitiko kina nikoa. Au via suretiko munitiko na tiko mai Santa Rosa, vikimdo kede mai San Rafael, Petaluma, Ronald Park, ke raunindongo leani na Singapore karawa yongo. Nangona na yadho mikina na kena itukutuku matela layo nangai wasea talitunga yani Gome baleta tunga indo na Health Ministry Fair rato biuta bata tiko na Sonoma Department of Health ke na Regional Pacific Islander Task Force ka bito ko ni talitunga kina na Radio Mbulando vata San Francisco wakatalinga kina na vi tiko na songo lotu ka rasama yo katalitunga en daka dua bata kena sangai tunga menda wakraramata kitiko en na vi ka kedesara membaleta na nondambula ke na vitambane so e rawa ninda mai buki tiko kina wakambimbio kenda sangole mai sanda mai sanga menda mai tauya butaka na nondambula ke senda sambula tiko ke na vida na embaki na dava soiti mande tu e na vanoli bungo e rawa ninda wakayanga taka me buki na nonda mai long vinaka mbeka roniu kaya sena nonda na yandren ravi tiko wakambimbio na nonda sanga menda na bula vinaka tiko na dava na yanga ni lavo ke wakae nda sato matitiko. Do tuku ni tu endo na I vosa health is wealth, Ke wakai santa na mbada tiko e sana kawalenga ni lavo koya ne bimbi kina menda na ngaro ni tiko na nonda mbula ena visinga kongonea au bia tokarua takatalikina na veisure tira ramba vikimundo mai Sonoma, Santa Rosa, Ronald Park vikimundo mai Sebastopol wakatelanga kina mai Marin County ke San Rafael senga walenga ni wakatamba kindo na visuri tungo bikimdo na tiko na bibanua ko da buta tiko ni ngo ke manindo ngole mai Sacramento do ngande mai na i Santa Rosa na moni madango se na wakarowa ngo na moni madao ni singini mate visuri ti ngole talitunga ni bikimdo na Bay Area au na gambiuta tiko yani na wakamatela lai ni veka kede sara na programo kambiuta bata tiko na Sonoma Department of Health ke na Regional Pacific Islander Task Force ke na Radio Mbulando bata na kena nonda laki wakararama tagi tungai na bitambana ke de sar tambana ni bula wakambibi tungo na tambana ni bula na programa i tika butiko mai na tinikan dua na mataka ki na tolu na kaloko e kawi ni wakarawai sarangango na ikavitu ni singa ni vuloi pereli visure tiraramba tuyani se amatik nga mai muni na gairongo da kina na kena wakamatela lai na vika ke de sara e rawa nindan laki maru takabata na singa wakarawai yango na ulutanga nga ertobi na kata menda mai vital no kina na kawi ni kua kausure tikam do na se amatiko mai na kawi ni kua ke wakai tiko na namando wakana nanu do we waseta langa mai na weka endo lakaduruma tiko kere do bola mai me raunin dana mai wakitabi wate tiko na ulutanga ngo me baleta tiko na e wakatoka i tiko na long COVID-19 vetoko ni tiko na nondia wasiningo ngo na Regional Pacific Islander Task Force na ndungo e wakatoka i tiko na COVID-19 sena long haul COVID-19 arto biute tiko na non rito website na CDC ni vida tiko na yada e wakayanga takitiko i endu tinga na keni mbale e songo na bia wili kamandeani me wakaenda ke la tunda do rongo da tu wakabalangi ka usana wili ka tinga ni kena babalangi ndu tikongo they're known as post COVID conditions or long COVID duaya vida tali tiko na yada do wakanga taki tiko kina me wakana long haul COVID do tali na post acute COVID-19 tiko talenga na
COVID-2 infection indo na SARS o kila ni ke bakainda bakasama takalistan lebida na mbaki sa otindo na mate bito bi maika bia toto bata toka kina COVID-19 and kila ke ni sengan indo na ka and mai sotawe no nonda bula tiko nangonongo bikenda to na sami bula tiko nangonongo e toto bata kina COVID-19 engo indua ka da kila anda sa bakila talitunga na vida na mbaki sa otina SARS SARS, SARS, go bakatoka italitunga na SARS COVID-2 infection. Bakatoka tiko na yadango e na so, may natambana nimbula dabuta tiko na bosoya, rabaka imbali takatiko kina COVID weekenda na sato vi COVID ka sawati na nondaroni kainda sato vi nangunenda tubi mati kina senda wakila kina na mbimbi ni mati oya yoti asanda kemi wakila tuna kina rebu itu kuni ni so wakila na vida na madhawa so e vida na bula ya etiko e so weekenda e sanda na senga ni rauni na vi mbiu kaya e sana tu weekenda sanda na wakila tunga ni na kina rebu for the rest of our lives sana watuia tiko tali na ia waka ngataki na long-term effects of COVID kindua na chronic COVID da kila nindua na mate kenda ngonda sana kila kedi tiko ninda daka na tambana ni bula roni da kanda sami daka kedi na tambana ni bula ninda sami vinga ravitu o kenda bekanda uso da viwali take o kenda kona unqualified nurses balete ninda sa ngole mainda mai vinga ravitu ve ira na tambangasi levu sarna kainda mai vulida na nonda mai vinga rabiboli wa caregivers ninda sa kilangan dona kainda rongoda ka saba kainga kina chronic kinimbalimbalea sana sengani na otirawa sana tubi ko tinga me da sarna na singa sana kadibikina na nonambula when something is chronic koya indo talangan na yada rabaka nga takatiko nando nimbula na tambana wira radaka na tambana nimbula ni busutiao rabaka toka talitunga na chronic COVID go o wasietunga ningo na daba soti endo baka toka ikina na long COVID. Daba sarumanda na kini mbalimbali ya na COVID-19 o weekenda enda satu vi COVID-19 eso enda bakilana kena rebu na lamani bida na madha o tinga ya to sa mai bulan binakataleani so weekenda to baka weekenda tumbeka na sa ando mbada rao tu tonge mai to vi COVID sana koe sartikum beka ya to sana vakila tikum mai na lamani bida na bula so vida na embaki e so sana koe sartunga ya chronic me adava na singa sa tona kadivia ni kinai vida tiko na ronikana wakatakila na symptoms ka salawata tiko ke na long COVID se ke kai dua e wakila tiko na vikango e rao ni tuku ni koe towi koe tiko na long COVID dongo e waka na nomo na dhengoada ke waka ambeka so weekenda senga tu ni ndando wakila na dhengoada ia ni sanda mai tu weekenda na COVID-19 sanda na dhengoada sanda wakila tunga na dhengoada na vingo na beka so ngona da kabanga so na daka bimbi beka da sa wakila na dhengoada da tombale beka ngavali lai da sa wakila na dhengoada ke waka enda sa liebu beka na yangonda o wasa tikaningo o senga ni kenandau mana tamban nimbula o waka wili katungango na kairto miu tamai miu mai wasi tikoya nina nonda wasi ningo nongo koya iso ke bakanda wakila ninda sali vulevu ia na sala watanga ke na dingo ada nda ge tombale nga valili vango nda sakila tu no ada ia ke bakatu sakila tu sa wakalutu yango tonge tombale tonge wakila tungani to se dengo ava tiko ya kenda to sana rauni to kai ni sa tiko we kenda to na long haul na long COVID na chronic COVID ke baka ya to we kenda to na COVID-19 Waka wili katoka mandaningo babalangi post-COVID conditions are found more often in people who had severe COVID-19 illness, but anyone who has been infected with a virus that causes COVID-19 can experience post-COVID conditions. Ken balbalea ke to asa to vi COVID tonge bakela tiko sana bakatakil kilaya to sana kilatunga ya salabate tinga ke na lakabatinga mai kena to vi kenda to na COVID people not vaccinated against COVID-19 and who become infected
may have a higher risk of developing post-COVID conditions compared to people previously vaccinated. And doon nakambing bikino kila ni sabi kenda to se senga tunga nito se nanuma me to na dula se tikumbek ngana no to vakambota me to kakoni dula and idula ni tatarovi ni COVID-19 for whatever reason so ndo kai tunga no ndo duinga lala e andua ya e vakandinan dina taki ni ke oira na vakila na sena limbimbi sartiko na nondra na wakila na revo ni COVID-19 and na wakila I wakaleu sarbeira kara senga ni dhula and ni dhula ni tatarovi ni COVID-19 we can to a dhula and na senga soti ni to wakila na kena bimbi. While most people with post-COVID conditions have evidence of infection or COVID-19 illness, in some cases, a person with post-COVID conditions may not have tested positive for the virus or known they were infected. CDC and partners are working to understand more about who experiences post-COVID conditions and why, including whether groups disproportionately impacted by COVID-19 are at a higher risk. Tunge mai veitala no tingo e nandua na ngau na ka tokila ni wakaero ni tokai to sa wakananda ku embeka na wakana nanu e tiko ya ni to sa wakananda kuya na COVID-19 ia e wakandina taki ni COVID-19 e sana wakatunga na matetaka wakana na flu tondo kila na tiko nga na flu season to la koya ni to tora na to le dula na flu shot se ni dula ni tatarovi ni matetaka weekend to na sa maimbula boli Amerika weekend do mai viti au senga ni waka samataka I tiko mbeka na dula ni tatarovi ni matetaka se na flu shot se senga ia na COVID-19, era sa wakandinan din na takatiko na kinandao ni senga ni rao ni tokaya ni sa to wakananda kuya wakandua. Baleta niyo ay wakaya sa natikitu ni nondambula ya na nonda na leve rawa si senga e na wakatau sa ratio nga na nonda dhula e na kena na idhula ni tatarovi ni COVID-19 doya e so e radhula I rawa nga niya na tubi kianda na COVID-19 niya na senga so tini na mbimbi na nonda wakila na mbadhango me wakatoto watataki kei nandua e senga ya senga saranga ni dhula e ando talangana ka e sa wakandina taki tiko karawakari taka tiko na kenandau ia watiko ai bida na ulutanga bikem do na sema tiko mai na kavini kua ke wakai tiko na kaindu via wasea membaleta tiko na COVID-19 dina ni sa woti na kana vital no te kisar tiko bakalebu ia endondonu me to se torte nga bakambimbi me vital no te kitinga ka nina rongo da wasoma tiko na radio Mbulando bata me bakana ya nangangandri tiko ni tambana ni Mbula ka wakatela kina na Regional Pacific Islander Task Force erto me vito koni tiko na kana didi wakitiko na radio Mbulando bata au besure te tali tiko ka unangei wakamatata takeani na veka ke de sara e rauni to nana makikina e na singa wakaroa yango toli sote ani I Sonoma Santa Rosa toli sote ani Santa Rosa erto mbiuta wata tiko na programo na tambana ni Mbula mai Sonoma na Sonoma Department of Health ka besure tiraram betu mendana ngoleani tokaroa takatale au nange wakamatata takatiko ani ke ronange wasea tiko ani ki tupe na veka ke de sara e ranito nana makikina e na singa wakaroa yango ke wakai senga ni ndoa na wanua ni ngole kina se ke wakamdanga I tiko na wasoso na ngauna kana dola tiko kina na programo mai na tinikan dua na kaloko e na mataka kina tolu na kaloko e na kabi ni wakaroa israngango ne ka vitu ni singa ni vulo e pereli kena balimbalea it's a lot of time ke ranyo ni ngole mandanga ni tolu sanga bula miniti sen do mandanga na yaua ni ngole ani dali sota itu e sona ka e ranyo ni na waketavi te kiumnikina ni lo rembeka wakabuni wai kena veka tali so kauna ge wakamatata takani ni sema tika mai kena radio Mbulando vata na mai rongovi tiko ngone wasininga una ka veto koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force na Indonesia songo ka veto koni wakalevu na kenangaravi tiko yani na nonda vata vatongo na radio Mbulando vata Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mbulando vata San Francisco na kauti kenta patamai
Sama e wasivi tonga na vai na rua sanga vulaka walu na miniti vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ke sangei mateni ngono ni sema mai kina kere dona like, follow us, mureke to tali tunga mai na Instagram wakatela kina na YouTube and vivu ke sar tiko wakalevu ko be wakambula tiko and singa levu ni kua vekem do na sema tiko mai mbula vinaka ratu isikeli tamba kaudoro unitaka ni tona li sote ani na singa wakaroai wakatela kina ve niko salan duan nimbula vinaka mbui sala katia mai Santa Rosa, bula vinaka Melts, wakanuni vinaka tiko ani vekem do, wakatala kina ve nau pasipa nene levu, iyo watiko mai Hong Kong, senga sara tiko ngai vale, live tiko ngai ani, waka bula tali tingani veka rua, ateda waini ngolo vinaka na sema tiko mai na kavini kua, ko via waka bula tali tinga, vekem do kede sara na sema tiko ngori mai na 5.5 TV Road mai Kinoya. Bula vinaka na ita, salote sikayada, wakanuni vinaka tiko ani vekem do mai San Francisco, senga talani ngole da vitikina na itala sarusa toke langi, sema tiko mai I Pelton Terrace, mai niwa ke na singa levu ni kua, wakambula tali tangani ve tema tambaki, nimbula vinaka, mbula vinaka Church Suluka, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua, wakambula tali tangani ve Alia Vancy, vinaka wakalevu na sema sara tiko mai Marasa Nandi, wakanuni vinaka tiko ani na vukuni teitei, na kavini kua, senga talani ngole da vitiko na serango, lani eta taki ve kata mbula vinaka sistava kanuni vinaka tigani ve kimdo and singa levu ni kua ke kimni ke sar na venga ravitiko and na vevo no ni venga raviso ni taka ni dana venga ravitiko and matan renre vakambula tale tingani ve mesa ke varo vivunga sambeledi nimbula vinaka vakatela kina ve tinai mari mesi te dama raika nimbula vinaka Kikere me guvamadala Chena
Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai wei iranda kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Rangoven na bana kaloka na vika Avenue City, and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Isang bula binaka. Dosang gaito kimai, endo binaka tu banggara?
Ayo ni bula binaka, kita singgi toki bo serengamai satu token dino Pennsylvania. Mai baka to beli amadoni turtana dada kana tumbuni wai. Ya kita sabis ta kasarangana kakana baka biti. Kita rongoda ni tuwe kendo na stonda buli teki kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. E toka sarangai liugori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na buana nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele, yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona, kare ngona binanadina. Nga indolo mo talanga ango na Nondoto Boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vebu no bole kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Jangan bagai pasti kita guna nomor na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita mainan itu tim ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bibu kabagai labu kasengan ni saumi. Gir mai ena ono saiba dua liwa ono. Boleh binaka tinay Matthew ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina mau limat. Elai taka kina endona nito bakataka kana lailai. No leu kutaka bakatotolo ni bernir to yavea ni nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga ora to. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalelai. Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. More than a man of
Ana radio Bulan dua wata totoka nona mai wata wakaiati atu tiko ni awe kianda o Charlie Mareau ko to tiko ni wakaiao na wakanananu ene kawe ni moni tendendai tu si te wekem do mai nonda wakanu ni vinaka ke wakau ni singe sema wo tiko mai kena radio Bulan dua wata ni mbula vinaka usuru tiko mani ana we singa lutuli abondo rongo di tukina ngai mai rongo di tuko ana isebu ni nonda program ko ana lutuli abona madha saoti mai tomani tali tiko ana madha ngoa kana wakati ko kina ena we e kawi ni lotu lebu ke sara na nonda wanua me wakairo nando mai vital no tiko ni kena o tupe ke ngasi ni wuli Paulangereti. Na dorongo di tiko mai na lima kena we mama ni lima se lima kena o te taka wakalele na lima. Na we a kawi ni lotu lebu ko soreti ke monimo ninge nana makitigo mai kena. Ia ke wakao ni we rongoda na nonra we tala noe na madhao saoti. Rauni uni nangai saraba tiko ani na ni to YouTube channel. Se rao telengani uni saraba tiko ngai na Radio Bulan dua wata. Nonda wata watongo ke uni scroll sombo. Sa tiko telengani kena na nonra wa vital no tiko e no madhao saoti to toka sarana vital no na isebu tiko ni nonda programo sa watongo e tini ka ono na miniti tini ka wana miniti ni wusotia watongo e tini ka wana miniti me lima na kaloko e na ngona sarangango ke to wata kerto mai New York ke to we sivi tiko e na tolu na yaua ngona ngo e sa tiko walikina mai na Trump Towers na presidenti wakadhengu ni vanoli vongo Amerika Donald Trump e na nona tiko wakawawa me waraka tiko na nona sanarire yani kina mata vile wai e na mataka ni mataka vital no taki sara tiko wakalevu na vile wai ngo baleta ni wakawa wakaritaka tiko ani na madha sauti ni ngo sana beauty ko kina na yadhai Donald Trump beauty kina na idhana kina ivola tukutuku Amerika na niokwe senge mataini presidenti se presidenti wakadhengo me taua se me mai vile waitaki e nandua na kisi vango se ndua madangana kisi me mai vile waitaki se ndua na criminal charges se anakai tukuni tiko ni tolu sanga vulu wakandua na kisi e rawani na bita ki tiko kina na torangango na ngo e oka kethi tiko kina na tolu sanga vulu mandangana kisi ngo ko sa vital no taki tiko wakatoka itiko ya na business related fraud yo ya senga ni wili kina na vika taliso ka nda sa doronga da buka tu ya nangono ngo e sa tiko wili kina mai New York na nona sa waraka tiko na nona rere ya ni na matavile wai na mataka ni mataka ndona kaira vital no taka sara tiko wakalevu irnando waka tuktuku na vonoli vongo Amerika ka wakambuta iwira talanga kara tiko era mai tiko ngo Amerika na nona wakamuria boli tiko mai na vika yadu tiko ngo o irnanda wali tukutuku mai na via se vorvora tali so ndona kaira vital no takatiko wakalevu na kena wakandende takingo erto ke resaranga o Trump ke kede na orto kartonga raba tiko na vika kede sarme maleta na kisi mbita kitikina tuko ni vida tiko na lawyer era daka tiko era daka wate tiko ngo duindi tiko na kisi ranga raba membaleti Trump kar to bakar to sa bakarutaki rto ra tiko na vika na bakadi ultimai na
ngona ni velewai ia erto kerker saranga erto me wakatambui na vitamba e na loma ni wal ni velewai ni mataka ka kena vital no te kitunga ia ni ngoe ndua na turanga kanda kila ke vitu ni o koe ndo tali tako koe na kila na dhambia kaironi tuko na attention me lewu era reithi koea me lewu era rongothi koea na vivo no kethe ngai lakina muri koe na itamba na ka kethe vao ia ia ngai ndona ngonongo ngai tuku ni o koea erto sa kerea saranga iani na ilawa kartunga rabatiko na no na kiser to dhaka tiko wa nirto sa kere mena koni wakatarai en duana i tamba, duana vitamba e na ngone la ki ronguthi kina na nore kisi se mena tukina e na mata ni wele wai ni mataka ia do talangana kai tuku ni tiko ni o koe na senga ni tamba me wakai ira karasandu mbeitaki ni rakoia ni wangonda ke la ke tu wakatoka i tiko na mugshot e na senga ni tamba o koe ambaleta ni o wakarongo da tiko na nonra vitala no tiko ira karandu waka diu da tiko na matangali kai tiko e na vi wonoli le weso rangai ndu e kota dake mai ani ngo e ndu na toranga e senga ni ndua e na vurovuro e senga ni kila na ireirai ke Donald Trump ko ya e waka me senga tukina ni waka imbale ke waka me na tuku ni senga ko e me na tamba nga me waka murianga na vika kede ndo waka murio kenda kede na tamata ke waka ndu e salim bitaki e na ndu na dhala ya ndu tiko na vika kede me na waka muria ni ndua na tiki ni kao ya mendali tamba se na mugshot iyo gai tuku ni ngona na buna inda nduli tamba ki na maleta ke wakai na mani oti en ro sa sangan ro indua se sa mani ro sa rindua e na rau na no na kunei ke wakai ni na mbiudha kia ni na keni tamba ina vivo no ke thanga iya gai tuku ni ngona senga ni wakai mbalimbali o ya ko ya na buna ina senga kina ni indua na itamba ke Donald Trump se na no na mugshot baleta ni senga ni indua na vuruvurongo e senga ni kila tu na kia ni reirai na turanga ngo lewa sar tiko na kia na veitala noa kara senga tiko ni randua vātau ira na dau wako i tuku ni rana senga ni wakatarai mera leakoa ni mera lewi tamba e na loma ni vali ni vele wai ni mataka ngai tuku na tali tiko indua ni indua na turanga ngo koe ndo kela waka o koe me le wā kethenga na ka nana vosa kethenga me na iado ndo tuku ni beka o koe me vosa iado na vivo no kethe na vika kethe ia ndua na ngaunango na ndua na ngaunango e na ndua na vanuango o ya ni mataka e na senga kina ni rongo na nona wakatule wai waka ninda tuda ke na mata vile wai e sana rongo nga na non reto boasa o reto na tiko na mata vile wai o turanga ni lewa sa koe saranga ya na vuna kona kaira waka vital no taka tiko i ranando mai waka diu te tiko na vitukutuku i sona vi kai adu tu e na nanda vuravura ngai tuku ni ngone ya ia o koe senga ni na vina kata me na adu ni loma ya na vitamba maleta he has no control whatsoever e na loma ni e na kai na iado e na loma ni vali ni vele wai ni mataka. Reida tiko na itamba ke waka ni wakamuri e tiko na itamba na itukutuku na nona sa Keleani na matani nona vale na Trump Towers na mataka e na kawini kua. Ka lurai ni lala sartunga waka samataka na vanua levungo a Manhattan na ngoni sali murea yani e lala sartunga senga ni waka na traffic sena oso ni ngoni sala ndo kila kando kila itani tukina na vi tol ni ngoni sala ke sara mai Manhattan New York yo vatiko ya na itostoso kanda na gai waka murea tiko ya ni na singa ni mataka sana waka davan beka na keni rongo ya indua mantangana kai e na esa leo ikino koe se mena ndurikin na matavile wai ni mataka membaleta tuk ngana nona kila na nona soma wakilabo yengi tuku ni tiko nona soma wakilabo ai senga ni ndona nona dhala e senga ni dhala wakalawa na nona soma indua na ilabo bao ya ko wakaimbita ki tuku kino koea ia na nona soma na nona soma na loya me tuku na wana loya ka sa wakandina kina na loya o Michael Cohen na nona somi koe me tuku na wa kua ngo me kuli somi ya leo kino ya me na kako ni tukuna kino koe na nonra wa lasa ya kona na tikina ya
ko le vile o kino koea. Senga ni vile o te koea na nona soma nei lawo, because wakalawa e senga ni dhala kina, senga ni dona dhala wakalawa ia. So ngana ka menda na wakasama takatuna ninda wakamuria tiko na nona samai beita ki tiko na turangongo, kasana yadhe ni kine na mata ni vile o levu e Amerika na senga ni mataka ka sana miutiko kina na dhana na itukutuku ni vingona e na vano levu ngo Amerika o Donald Trump. O tonga ono na miniti me lima na kaloko e na radio mbulando wata vinaka wakalevu na sema tiko mai e na kawini kua wakanuini vinaka tiko yani sema ni tavidhavanga o ni ngarawa tiko e na kawini kua kono vya wakambula tali tiko ni kina vi obi wasa ilangi ni mbula vinaka Michael Luiviti vinaka wakalevu na sema tiko mai Sandrafell o nuitaka ni tona li sote ni Santa Rosa na singa wakaroa yango vya wakambula tali tingani ve tinai mari mbula vinaka tinai mari via vena no mitiko tinai mari ve nani ke Natalei mai siu sanga mai Samoa isan rombula vinaka wakambula tali tingayani ve Temai male, bola, vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakatela ngā kina ve Tumburu, mbula vinaka wakanuni vinaka tukani vikimdo mai Santa Rosa, mai kali rakaria ni mbula vinaka Nina Magoon, wakanuni vinaka tukani vikimdo, Lika Nambiri, vinaka wakalevu na sema tiko mai vikimdo kewe sara na Spa Girls, mai Matamano Resort, mai Nayatu Mamanudha, wakanuni vinaka tukani, ninga tosa vinaka tiko na Vengaravi, and kavi nikua, singalevu ni ko vikim do wakambula talitungani ve Sanaila Kenemboi ni mbula vinaka Sanaila loloma talitungayani vikim do na Vengaravi Tekungoria na Kotsno Sori na Kambani na Boy Central Plumbing vinaka na sema tikumai vikim do wakambula talitungani ve na Milianda Veta vinaka wakalevu na sema tikumai do mbula vinaka mai Santa Rosa ono ve wakambula saratiko vikim do mai Australia mbula vinaka nga Nena Joe Vasu wakanuni vinaka tikani vikim do keve wakamata bubale ka katala kina ve Netani Manua Pali ni mbula vinaka ni mbula vinaka mani wakanuni vinaka tikani ve Kimdo ni taka ni ndo mbula vinaka tiko wakatala kina ve Mesa ke Varo vinaka wakalevu na sema tiko mai ndra tambu mai Nandi na kavini kua wakanuni vinaka tikani ve Kimdo mbula vinaka SDK Sarah Josie vinaka wakalevu na sema tiko mai ni singalevu ni kua Di Flori Tinai Vaturemba ni mbula vinaka ni mbula wakanuni vinaka tengani vikimdo mai na vosa senga telangani ngule da vitiko na Serengo o Messi te dama raika vinaka wakalevu na sema tiko mai kano via wakambula tengani ve Mesa ke Varo vivunga Saulembedi ni vosotiau Saulembedi mbula vinaka tinai mari ni taka ni mbula vinaka tiko votongo vana miniti me lima na kaloko and radio mbulando vata.
Andinita nandina say yala yala darubau dikina. Kuanila ibi aman. Shitombi awe dinge iamamu. Inabutu kisore kau tahu tumromu.
tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Kala butalangan na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda pabina kana ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno le bungo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na pangaleo fo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim and na loma ni Rosa nga bulu ka pa niya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na yung bag. Siko mo na website ko itong gori si TextBuy kinabasi mo walu-walu-wandua tolu-tolu-walu-lima and na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima maniono kinavitu ene kawni bugululu we kemandawe California. We mani ruwa ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ito nunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dhabo ningele itaura na hepatitis B test na madhaw sao. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matububali mana matirero bakyo. Sa kambi biki na manila indike bi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilay. Usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talongon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lalabo suri nunggu ngabo ko ka. Bata pa kanisa mo lang dito nando dito ka. No dito ni sing lalo to sunod tang ngabo ko ka. So ba ko sini nakit lalo talaga. Ni Sambula Binaka. Sama mai kawasean in a Radio Mbulando Vata San Francisco. Darungodi na tolu kinabito na kloka na kama ni moniti kinaborobuka bei kemandawe Amerika. Dini kina ruwa na kloka na singalewu ni tusi di kinaborowai bei kemandawe viti. Radio Mbulando Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Será que tu amor é matando.
Ana radio bulan dua vata mai verto na dau ni de laina kula sa dende ndaga me rongo ta talitiko na seroya na taro da beka erto mai taronga tika ni weekenda na kapi vina kani moni tendendai ne katolu ni singa ni voloi pereli wa mbota weekenda kede na sarava tiko na ngito na moni madao singi wetinga ngo sana singa beka ni da taro se davam beka na taro davam beka nda sare da sana vanga ya sonongona and the Winnie sonongona and the sana Lucy nda waka vina ka tiko na non reto ngito na do robo ke lani lewe rarawa kina ia sana waka bure rarawa tiko waka nuni tiko ni na vinakadake na norito na ngito tiko na moni madhango na Singapore Sevens so wambota ni kla ni da waka samataka na Hong Kong Sevens ndo matong nga kenda to sana waka samataka to nga ni ndondono nga me non to na mbilo mai na Hong Kong Sevens watu ya na waka nananu o warongo dirto talitunga na kadikadi wakitiko na moni madhango ni watalitunga na norito waka nananu ni kla kenda to na tukunitiko na timidiviti they only say they have two home grounds in dua mai viti kena koia mai Hong Kong kanera rawa ni senga ni donu ikento na mandingi ni Hong Kong Sevens ni mbilo na Hong Kong Sevens na moni madhango senga na lenga do tale na madhawa enda wakanama tatiki nango keto na sangai na nito yungu kede me dana live tali tiko yani na nonreto be sota kede sara na Singapore Sevens na moni madhango na wakatau tiko donongo nea keto live tiko yani utinga sa waka me sar tomboko ada mai na wata-watongo na Facebook na watiko ya ito na sasanga tiko nga me wakalili tiko ni wikiumni na senga tiko ni rawa ni sarava se muni sar TV se senga tiko wikiumni na tiko Amerika senga tiko mbiaka ni tiko wikiumni na subscription ko rawa ni inda sarava kina na ngito ka na sanga tiko na radio bulan dua wata mena do ko tiko yani wakaboleka mena vivu kitiko na nonda na chia takirto tiko na mai rauniu kai na nonda na tu takirto tiko na nonda durbo na nonda to sota ke sar nonda vito koni tiko virto sa mai sibitongo na lima na tini karua na miniti na dona ngona leka ngango na rongo da tiko kina na iwase na irongo mai balni songo kabito koni tiko kina na Maoli Mart vikiam nina si senga tiko nikela evena Maoli Mart erto tiko mai na Montgomery Drive mai Santa Rosa sando rongo di tiko na bingo na ke sara na nonda to i tukutuku ni beiboli ka tiko kina na namba ni telefoni tiko talanga kina na non-rito address na vanuera to tiko kina rawa sar na kunia na vanuera to tiko kina na Montgomery Drive vole ka sar na vole ka titiko ke na ndua tale na bolni bola ka lewer dong ole talitunga ni kina na Mbula Fiji Caregiving Agency erto atiko talitunga na vale bata ka tiko kina na Maoli Mart ni ngoleani ni la ke veto koni taka na nonda bisinisi na itoke kartu veto koni tiko na kena ndo mai kadiwa kitiko yani na irongo mai bolni songo ka o beba kongeti tiko kina o kelani nda sami tingo Amerika da rauni bakandina ndina taka kede ninda sa lebu na be voleka ni be madao nga sa ngole tiko mai o irna ngole mai viti mera ngole mai Amerika so era ngole nga mai na ngole mai bakasarwa nua kanda kila kede tu so era sa ngole sartunga mai ni sa rauna non repepa kanda sa mai baka tiko ngoi Amerika California dona kairo ninda na vito koni taka batongo na kena toko ni na bisinisi ni toke kau wakandina taka ni lewu sa lewu sartiko na bisinisi ni toke sarmai duri rawa ka sa tosa bina kasartiko endona ka undo senga nindo batakina ka kila ni bunga weekenda endando tal no taka sombeka weekenda endo dando we wali takambeka ni bisinisi ni toke enduringa mendavo senga nindo no me vao ya dondo na kenanduri kenandavo e wakata usartinga weekenda to koya kirondo mai be wakaungeti tiko ni kina kitupe menda we to koni takabata na kena didi na kenanduri na kena
garabi tiko na nonda bisinisi na ito kei se mani venga na vano induri rau ke na nonda bisinisi vakumbimbi manda bikenda tona same vakanduri bisinisi tingo Amerika e California dona vano vinaka California ni vakararau takatuna kena na nonda vakanduri bisinisi na ngole mai na vi mate ni tutale so se mani tiko na pepa se senga na vonongo dona vonongo California e rawa ni rau kina na no moena soli kina na nomu laiseni na vakandurin bisinisi se mani bisinisi dava ko ngau tukuni tiko ya e tiko na pepa se senga e se rawanga ni vakandurin bisinisi na vano livongo o California ni takani na beba ko ngeti tiko ya so talenga na dhaka ke mamindovi tal no takatiko vakalebu me kuni tiko na vakana nanu ve ke mnina sa rawa na no ni pepa ni sa ngole mai Amerika ni sa ko sartinga ngonda ngole nga mai sa mai vakaiduringa na venga rabi berna tambangase na caregiving sa ko sartinga ya e dhaka binaka e lebu na ka enda bulida kina ia ke vakamenda me vakaramba i levu takamanda na nonda rai, menda rai dhayani na nonda visinga ni mataka, e levu na kisi ni se levu na vanua ni dhaka na caregiving agencies, e senga suti ni tiko kina na benefits, e senga suti ni tiko kina na ka e rawa ni na vukea na nonda retirement, sena ngona menda na laki dhengu kina, sena ngona da sana sinirau kina ni dhaka. Me kua ni nda wakararawi tiko ngā kina Social Security. Na Social Security e wakatu na FNPF mai viti ia o sa reida mai o sa mai sarava tiko na bula e na nungu sa mai ambaki vida tiko go Amerika ko kila ni Social Security e lavo lele sara e na senga ni virau ke na isau ni bula ni sa tos tiko na viambaki koia e vinaka kina ke wakasa rami na pepa da me dhaka me da reida tiko indona dhaka ka rawa ni indana maroroi tiki ne sona ka se tikon beka na benefits and vanoni dhaka dhavanga and mai dhaka kina e rawa ni tona kila na ngona tu sana li dhava kina na dhaka sa tiko tu sa ambita rawa wakatiki sona ka whether it's on the side the bita wakatiki ko e lewa tu na roni kai na plans se na financial plans e tu ka rawa ni the bita kina na doni labo maroroi memba leta na ngauna inda sana laki dhengu kina na dhaka e so na bononi dhaka i tiko talanga kina na benefits e soli talanga na benefits memba leta na ngauna e sana liwa tikina na dhaka koe ana buna ki rundu bital no takatikina menda kuni sa yavanga mai kina Amerika ki Amerika sa mai to mai caregiving too baleta na e rambai levu there's so much to do here so go ni wakatokai tu this is the land of opportunities na dhava me to mai alana tiunga kina na nondo kintonga watikento to mai alana tiunga na nondo tu toso na singa na noa ki to mai vital no tike tele vasinga levu tiko watikena ndono ngone leo ko e sa waka me kitu kiro wili katu me sa ndu verto na ngone me vale sa ndo ngole ani na ngone leo go de Lucy Aungai kere koe tiko mena ndona singo go me kirona vivi tal no madam baleta na dhaka e sama i wakaitawi te ki koe tu kino ngo e dona kano na maru takato koe na nona dhaka ngai na kai matali kina vi kito na vono eli dhaka te kina na ngone leango baleta ni senga ni nda rongo a dhasaranga induo na itoke me lako mai me dhaka tu e na tambana i dhaka te kino ngo ndi Lucy na ndona singa ngo kirona vivi tal no yani o tunu koe di lako mai ndurmi vital no wakaungetira na mui tamba ni kila me ramba ile una non rai rangole me viti sa rama na green card e rawa ni rama vaka te kira talanga na vi tambana iso levu tali tuna tambana e tu Amerika kangai kai tali kina na vono e vaka te kino ngodi ni o koe tondo ngana kena ngone lewa e vono ni vaka ngo e kilenga ni levu ngana tanga ni rendo vaka kina senga talindo na ngone lewa e ro koe tondo sartinga yena dona singa ngo kirona ge me vital no yani ke de Lucy e na mada talanga sawa tirtu vitar mai o kilabi ke mnina santo waka muriti ko mai na radio bulando bato ni sa nando rongo da tiko ni kironto kadi waka tiko yani ke waka so e mai duru en mate valu ni Amerika kironto suli tiko yani na namba ni taliboni ni satini nema ni tawake ka sa venga rabitiko ko na tambana ni we waka duru mitiko be ira na sotia recruitment na virna
sotia, madasa o tibi tartar tiko mo koe, dona kana nona maru tako koe ni rua na dhoroba o i toke, e rosa mai rodhur tiko e na mativalu, ndua ka ndua tiko na vanua e rosali a dhava tiko rona dhorobongo e ndua e a dhuru raungo na e ani kina mativalu e na nona rongo na kena do kadhiva ki tiko ani na radio Bulan do Vata e ndua e artu sa tiko boli waka matubu wali mai Hawaii ka samani lei dhuru kina e na mativalu ni Merika ia na ndua talangana singangoa ke tona ngevi tala noa e ani kauna ngevi ute ani na kenroi tamba na dhorobo e ruango e na nonda to Facebook page and go on a radio Bulan do Vata moni na reida tiko me be waka unge te talitunga ve kiomni na ngole mai biti sa rama na green card levu to this is the land of opportunities. Sivitongo na lima na rosanga bulu kandua na miniti na sere katarava ono beba kambula tiko kina vekem dona cover box. Don bula vinaka vekem dona itoke ni cover box sema tiko mbeka mai Santa Rosa and singalevu ni kua ko wakambula talitunga ni vela sarusa toke langi sema tiko mai Newark wakambula tiko mai Newark and kavi ni kua bula vinaka e peli sivoi kana wakalo, nimbula vinaka na sema tiko mai mbula vinaka tupe, kirona miwe tomani tukani na singini mataka, ka wakambula talitinga ve Roni Mbiukoto, vinaka wakalevu na sema tiko mai Roni, vinaka wakalevu sista, vina isi serubatu, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, mbula vinaka Roni Mbiukoto, kei Kere tiko maula sarusa mondo na numi talitunga mai Hawaii, Moira Williams, ke Milika Verivalu taito. Nrombula vinaka ke rau na nomdrau Leoni Vale, wakanuni vinaka tikani vikim do, and singalevu ni kua o bambuta ni totoka tuna nraki mai Aloha Land and kavi ni kua. Bula vinaka Tulsi Ram, wakambula tikani vikim do, Vambula tinga mai na Kandivuka Kava Ba mai Watuanga Dyer Street. Isa, dombula vinaka mai na Dyer Street mai Watuanga. Senga tala ni ngole davitiki no Mafi Rongo ke William Maiden. Nimbula vinaka. Wakasaranga ureda tunango ni saleana na Dyer Street. Ana vanua tumbu dhake mai kina mai Watuanga. Dombula vinaka tina i TJ. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua. Wakambula talitinga ni ve Roni Mbiukoto ke Kimdo ke desarna sema tiko ngori mai na Cots mai no sorry kimdo talangana Cots i vale levo dombula vinaka.
Ogona rongo manufali songo, nei maolimat. Wali Maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Matenga ni tukutuku e adhara tiko mai, me mai lewana tiko ani no de wasininga ona ni rongo me wali songo ene kavi ni kua, go me baleta tiko ngā na Ono Foundation Seafood Banquet. Weisure te raramba tiko ani ken nonrito sasanga tiko na Ono Foundation USA, weisure te tiko ken Seafood Banquet, wakaidore tiko ane ka tini ka tolu ni singa ni wula saranga me ngo, ta tolo wali tunga na tosa ni ngonai, wakasamataka na mateni ngona ki rome kathi wakatiko ni kena nei tukutuku ngo se wotaka me kei tolu na vula. Ia ngo, sa vula ngā mea ngo, dua binaka na vula. Wa binaka in dua na vula, menda laki sotai ani ken Seafood Banquet ngo, e na wakaidura tiko ane ka tini ka tolu singa ni vula mei, te ka tiko ena rua na kaloko, ena singa lievu ki na vitu na kaloko, ena kabi, wakaidura tiko ena Dhiwa, Ross Valley Drive, San Rafael, Ono Seafood na Seafood Banquet sa ni rau ni dhaka rau tonga kia na dhava ni waka e kavi. Dua nan rau nan dola na idurduru se ni so ni waka e kavi. Wakasamatanga ni ngoen dua na sasanga yanga karatondo waka e dora tiko na Ono Foundation. E na nonra waka iaya taki tiko na ngoni wuli kethe e na tinikan dua na korni wuli mai na e sano kandabu. Tinikan dua na korni wuli e sano kandabu e ra waka iaya ni wuli taki kethe na kena ngone na kena waka mataila lai ni tukutuku mataila lai er tona ge me wakamadala kina na lewe tolu le pani wuni turanga serma yangiri ke anasa koroitamana. E na keni tukutuku mataila lai rau ni onigebe tartarayani ke anasa koroitamana ina taliwani vitu saiba vitu, rua walu, rua saiba tolu vitu,
Anasa koroi tamana, talewoni, vitu saiba vitu rua rua walu, rua saiba tolu vitu, ke indivimba mbolambiu, ena talewoni va saiba walu, vitu vitu lima, tolu vitu rua tolu. Divimba mbolambiu, va saiba walu, vitu vitu lima, tolu vitu rua tolu. Ko ngā ki rondo tukuna tiko, kia wakao ni senga ni na iadora tiko mai na vuku ni oso wakadhaka senga na lenga. Sa lewu tu na ngoni sala ni wako I lawa na ngonongo ka rawa ni ni ndondolinga mai kina rawa ni wako ta mai kina na nom ni dhau. Kia wakao ni senga ni iadora mai, kia wakao mtanga I senga ni rawa ni biuta mai na ndua nan rawa $5 tolu $5 rua $5 ya sa ndua na vivu ke lewu. Rawa ni wako ta mai na Venmo na Zelle na Cash App, ka wakatalanga kena na Facebook payment ya na ngoni sale so ka rao ni na wako me kena na nomu ni dhau na ngai biutu kani o wasambi to tiani na biuta litu kani na tiki duango ka tiko kena ni tukutuku matela lai ke sarongo na nonde to Facebook page tukutuku kataraba ngo me baleta tika na singa ki te levu se voli toka na ngona ya koia na vuna e rau ni tō ngole kevi kina, baleta ni se vole u tika na ngauna, rau ni tō wangara rau we tal no tiki rau tika na dhaka, ke waka mindua me mai tōre tika na dhaka, o tia tō soma rau na te wanda, so mi rau na I dhili, ka rau ni nda ngole a ningo indua na ngauna binaka me tō ngandi e kina. Sanda mai dhaka tō ngani nda ngole me merika, e ndondonu me nda ngandi when we can, ko ia na singa ki te lewe na waka I dhuri tuku mai lai e Hawaii, e na waka rawai ni ka rua ni singa ni vula September. Waka rawai ni ka rua ni singa ni vula September, e na waka I dhuri tuku na mai lai e Hawaii, so rara tu na bondo na ngonongo, na kena I tukutuku ma te lalai, e na ngai waka sa witi koe ani na ngone sa iadho me kina, ngona matangango, e anga na ka ni tukutuku e se turi rawa tiko. We kemni na leo ni vei songo ke de sara o ni ndau sema tiko mai ke na radio mbulando bata sema ni songo dhabanga tiko beka na I songo ni vuli oti tiko na songo ni asana e rao ni ndau wako tamaingo e ndona ngoni sale ro ni na bibu ki tiko ni kena na radio mbulando bata ke na maoli mat me mai waka lili tiko ani na ai tukutuku ni nomundo sasanga maleta ni ndakilana sasanga kede e mai waka idori tungo sanga nindo e sanga tuna kena yanga so sanga yanga kede sa kambimbingo na kina menta na mai wasea wata tiko yani nda mai wasea se mani sa sanga ni kumuni lavo se ndo na kanibibu kenga ni ngandreba na kanibibu ke dhabanga there is power in radio ndo na kau kiro sanga tiko me kiro na waka ndei taka tiko yani na wingo na kede kiro mai venga ravi tiko kina e na nonda programo ina wisinga ni ndua tani na ndona ka bimbingo e titombu na nomu ni wako tamai ni tukutuku some mai kadhiwa ki tiko yani na nonda watawatongo na radio mbulando wata waka vina ka tiko kina maole mat na nonda to we tokoni kina nonda I ronga mai valni songo na radio mbulando wata Nai rongo, mai na wali songo nei maoli mat and a radio mbulando wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Mai watonga e rua sanga vula ka walu na miniti me ono na ka loko to tolo sartiko na tosini ngauna e na e kawini moni tindai to toka tunan raki ve ki tau e na sanango ia e nara waki la tiko na batabatai na mbongi e rauni dana ngeli waki la toka wakali lai na katakata ni singa e na muoni madhango e ana kaira waka reitaka tiko mai na ndaunin raki ko e ana visure te raramba tiko e ani ve kimdau mai Sonoma, Santa Rosa, Ronald Park, ve kimdau mai Sebastopol, San Rafael, Petaluma ni ngole ani tuli sota and health fair ka biuta pata tiko na Sonoma Department of Health na Regional Pacific Islander Task Force ke na radio mbulando wata ke ni tukutuku matela lai ni sema tika mai ke na radio mbulando wata sera katarawango na beba kambula tika ni kina ve nokenga rau ni mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai Australia and na kavi ni kua ka senga talani ngule thaviti kino mesake talamboko ni mbula vinaka mesake vinaka wakalevu na sema tiko mai and
ne kawini kua, ia na kendi tukutuku matai lalai na seafood banquet on goana game beauty ko ani, and non da wata on goana radio Bulan do vata. Bula vinaka, ta pete na itini, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kawini kua, via waka mbula talitunga vi antinona, bula vinaka. Au nitaka ni mbula vinaka tiko, senga talanga ni ngwele dhavi tiko na serango, vi kiamdo ke sara na sema tiko mai o tukana lembai walu nimbolo binaka tukana binaka wakalevu na sema sartiko mai wasabulu mai lambasa ene kawini kua wakatala kina ve tina i TJ wakambula talitungani ve Roni Biukoto ke naita Lazarus toke langi binaka wakalevu na sema tiko mai ene kawini kua ve wakambula talitunga ve Moira Williams ke Milika ve Revalu taito rau sema tiko mai Hawaii ene kawini kua ke rau na nomun rau ndui Leoni Vale wakanuni binaka tukani ve kimdo nui taka nindo maro taka tiko na nomundo ngande au via wakambula talitunga yani ve Chiuta Vunda ve naka wakalevu na sema tiko mai via wakambula tiko mai na paying ward mai lau toka na walimbula levu mai lau toka ve naka wakalevu na venga ravi tiko ve kimdo na marama nasi nui taka ni tosa ve naka tiko na venga ravi na e kawini kua wakambula talitunga Virna sasanga tiko na non risulu ni mata sere ke ira kethe na kaisaru e witi ke na vea sai wurabura kethe sara Pepsi tonga ke na vasu ni saru e Santa Rosa. Venaka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua wakambula talitungani. Vikiam ni kethe sara na venga ravi tiko. Na vivanoa ni venga ravi so ni senge sema tiko nga miongoa ki na radio Bulan do vata. Ni mbula venaka. Watonga itini kadhio na miniti me ono na kaloko.
Kasih roba sobu lembu berongoni Sombalei nongu lewa Mentai rumah ida budu Mel tumeri koyangi Ena salaku Daruyo meta kala koba
bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na naman daw kobati. Sa lemo na kemo daw tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business na ngolit daw kay Amerika. Daw ko sa mai. Daw may wali-wali na maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kema dawe California. We mani ruwa ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kema dawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Isando umbulu binaka. Dosan gay toki mai? Endo binaka do bangara? Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda bulitagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilibori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai boka boleka ka boka se butaka na boka nananu. Boli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kare ngona binanandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. We kemani mai Pennsylvania, kena bebo no boleh kata. Erau talangani wakau tengah mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tengah na nomon do boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadio rua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nanonda viti, ke ingasini buli paulangereti. Rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotule, ke mundo e Amerika. Tini karuana kaloko, ena singa lebu ni baka romboka, ke mundo mai viti. Ena Radio Bulan Dovata, San Francisco, me kauti kenda vatamai. Radio Bulan Dovata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Mai pertona I lau na kambani o ia. Wana kita lo voli. Rato mai vewa kamaro takituka ani vekenda na kavini moni tienda indai ne karuani katoni singa ni volo e pereli. Sato talo wali tunga na tosa ni ngauna. Sa singa tusi te tali tiko vekemdo mai viti. O wakasama takatingo nungu tukuna ni na singa tusi te o wakasama takali style na non rovital no tiko tupe ke gasani voli polangere te na madha sauti ndona taronga tarongi ko o tupe vadava na singa na kena davuti na singa toto wata kede na se viti kede sara se senga sange wakamadala takatiko ko e vida na vanua indui tiko kina na wambota na singa vuke lulu indui na singa wakaro mbuka se wakaro wai indui talitunga na sona vanua ndona ka tali sarangani da rongoda ve wakara ramataki ka liwasarna kai na vulida tiko and I wasiningo nongo na nonda viti ka usuret ke mni monindo na nama kitiko mekina ke wakao ni ve rongoda na non robi tala noa na madha saoti se utalitunga ni porokara moya ningai scroll sombunga na radio Bulando Vata se ningai sikobayani na Radio Bulando Vata na neto YouTube channel e tiko talanga kena na nonro veitala noa o gasini vuli polangere te ke rato pedeli na novo mai rongo di tiko ena lotu levu madha sauti na do rongo di tiko ena vea kavini lotu levu mai na lima na kaloko na vea kavini lotu levu e ana ni tongo no viti me wakani to veisi viti kongo ena lima na ya ua vekemdo mai nivo soiti au na ni tongo na California vekemdo mai viti o ana tini karona kaloko and singa levu ni wakarumbuka. Yeah. Ana nome mendundi wakalelai na nonda veitala noa and ngona ni veitala noa ngo. Wakambula tika ani vekemdo na sa seama tiko mai. Ngo o via taronga tika ni vida na taro. Velo rema de vada bato yanra tiko se seangai. Ke waka e ndonu na nomuni soni taro na vekemdo na tiko mai viti. And ngai mbiti ko yani roni mbiti tiko yani rosa vulkalima na $1 na empaisaro ni le recharge toki nom do talivoni se dhavangai roni le voli toki na sombeka ni lakari se na soni gulab jamun. Ya weekend to Amerika rosa vulkalima na $1. Sa rosa vulkalima na $1. Every cent counts. Kona numa meu tarong mandangani ngo e vida na taro. Ko ngai ndono na nona isoni taro. Ngo ke waka samatak tongo meu na taronga ni e tolu na taro. Tolu na taro ke waka ndonu tolu rosa vulkalima na $1 ke waka ndonu ngai rua sanga vulu na $1. Vatongo mateni taro, ninguém valato ngamena no muniso ni taro o nangai toka rua takataleani ona tukone tinga na tarongo me dava ngona e otikina na nonda ngona vata ne kavini koa na vitu na kaloko. Ia tolu na tarongo ko wakareda tiko, mateni taro, e volai tiko mai vavalangi ona sanga na nungu ingu meu wakaviti takani meu wakandeo takani ona wili katal mandangani vavalangi. Balete sove kenda tou endo kela endo matata na nonda tu turnakani ke wakai tu ronga da vavalangi e so e matata ni nda ronga da ngai na nonda vosa. Koe au nanu mami una wili katalangani kina vavalangi. Matai ni nonda taro e vati kongo. I'm tall when I'm saying, what is as big as you and yet does not weigh anything? What is as big as you and yet does not weigh anything. Go o nreto mai ngo nando na website ka do biutikina na taro iso merani Vaka kina na nonda vakasama bala telefona ngona kenta sa vamurito nga nonda talivoni sa vaka menda sa leiro nyuka sanda le utililia mai sanda vamurito nga kanga tukun men talivoni da sa murito we're not using our brains koya ona numa meu tarong manda ni vida na tarongolo re manda kine vada vitiko na nonda to mona se vaka tiko se senga what is as big as you and yet does not weigh anything na vava manda toto bataki kona kena levu ia senga tunindo na kena bimbi does not weigh anything ke tona varotaka senga tunindo na kena bimbi ya mateni taro do sa soma tigo mengo mesake na kwa levu mesake kena karua ni taro what word is spelled wrong in the dictionary
na vossa dava e volei dhala tu in the dictionary. What word is spelled wrong in the dictionary? Nanu matiko ni ngua na taro babalangi, so rani babalangi talanga mai nanu miso ni taro ke wakau bia sanga mo toa lea mai nanondo to taro in singiliu ni kua. Yana karoni taro, kena katolu. What can travel around the world while staying in a corner? Vinaka walewu. Awa, ore wakau mesa kin dono monongo en dambe tokina. Ni bula vinaka mesa ki. Sema tikum beka mivi. Katoli ni taro ya. Katoli taro. What can travel around the world while staying in a corner? Nadava saramanda, gona sanga mo babi te takayani, mo bakandeo takayani, nadava saramanda era ni lako abolita na burabura, i enduanga kona lilinga, enduanga na kona e tiko kina, enduanga na vanua e nandambi tok ngā kina. E waboliti burabura, rani waboliti burabura, i enduanga na vanua e nandambi toka kina. Dhambeka na isa ni taro ya. Vinaka valevu na lendua, me sake talamboko vinaka na vinaka na iso ni taro. Au via takaro taktaleani na tolu na taro ngo me luri tunga ki na vadhawa tiko nondo tu mona e se dhaka tiko va vinaka se senga. Matei ni taro, what is as big as you are and yet does not weigh anything. Na dhava manda e toto batu kei kona kena lewu, ia e senga tu nindo na kena mbimbi. Kia waka me waro taki, e senga sartunga nindo na kena mbimbi, ana matei ni taro, karoni taro, what word is spelled wrong in the dictionary? Na dhava manda na wasa dhava e walei dhala tu in a dictionary. Dua ia, kena katolu ni taro, what can travel around the world? E lako abuli tiburabura e ndua ngana vanua e na toka ngā kina, ndambi toka ngā kina. E ana tolu na taro, nonda tau taro tiko me wakavure wakasama tiko, me awalata tiko na nonda tau wakasama, nonda tau moana e na kawini kua, ke wakai e ndonu tolu na no misoni taro, rosangvulu na empai sayani, rosangvulu ka $5, e ke wakai nduanga, ke wakai rua e ndonu, ke wakai rua e ndonu, $2.50. Tiko mai viti se tiko Amerika, ke wakai tiko Amerika ro Nizel ngayani, ke wakai do tiko mai viti na ngai empai sayani. E ana taro, vinaka tupe, vinaka mele, soni taro ya shadow, karuni soni taro wrong katolu na wall. Vinaka valevu na ngona mantangango sa reda tungo ayer tu lebi dar tu sometiku mengona do tu taro, una lendua vinaka valevu na se metiku mai mesake, andro se metiku beka mevi. Shadow se kio mu alo tu kuntiku mo mesake na soni taro ya kona karuni taro, na wrong e ako na vosa dhava e volei dhala tu na dictionary is spelled wrong in the dictionary. Ro tukuna ruru tiku ma rau na wrong wakatanga kina o mele, tukuna talitunga mo koe na wrong. Mata ni singa tukuna mo una lendua, tutobatal nga na sonitar ni mesake, it's the time. Rosie Taylor, thank you Rosie. Wall, vinaka valevu isa, vinaka na sema tiku mo ilutoka, dombula vinaka. Se rua no mundo soni taro e ndonu e se dhala tinga na uti ni taro Ia vinaka valevu na sema tiku mai waka ni vinaka tiku yani vika mni na ngai sema tiku ona toka rua taka tinga ni na nonda taro na tolu na taro e na kawini ko me adhava sarangona ile ki dhawa kina nonda tungono vata e na vitu na kaloko vika mdo na via waka tavi mai konga tuku na tiku yani ke waka e ndonu tolu rosa vulka $5 ke wakai ndonu ngai rua $2.50. So ana ka menda vital no tukina me roni to awalata tikina to wakasama baleta na ngonongo roni to wakandina takatoda kani to sa wakanga takatonga no to taliwoni waka me to sale uchili kina wakalewe ndina beka se ulasu
Kela, to sandre wabo ki tiko bango sa tukuni mai turn left, turn right, to sa muri tu. Io, vakasama taka tingo I liu, senge ado mai, sembera na GPS, koe ando via lako bango dana vanua, dana vengiriti, o tiasa na gitarongi, o tiko ibe, sele mai nom do address, na dava na Cross Street. Anda do vitarongi taka na ngoni sala dabro na tako sa na ngoni sala na Cross Street men rauni rau kina na nonda kunia na address ni sa Solimai and do vai exit dava do exit nga meke o te ando ngai ma weekend o mata wike vai anda sage bola na kena Solimai na we ngoni sala kede menda na torean ni da didiani kina ni ber ni da ave ni na bonon ta sasanga tiko kina ia o waka samataka na ngonea ni vatu ya na nonda bito seaki se rau na nonda na numa na ngoni sala na bonon da lako tiko kina kla bakanda do tuko no video se krem taka sartunga o tia sange lako mai na kona Google Map ke pakasa rauni ko dambiti ko na computer rauni ko dono mo computer se mo lako na library o liri the kina na directions o biteani na address sana game buta mai na Google Map lako ke o tianda sange lei tambaka sa koea baka wiko na baka talitu na mape mo ko tu batiki ko io tia sange lako mai na taliboni ngone lako me kina ko na taliboni na GPS anda bitangani na address bitanga bango sa pamuri tu yani na GPS dundo bat keo si sang klale bona ngone sa sininda baka sama taka sininda daka taka na nonda baka sama kenta sa baka muri tu ngana kai tu kuni mai ia konga ya sa nungu rainga bat keo bleto sa bakila o baka sa utili lia mai kontu tu pe baka salala mai nungu ngaka boka Mas se vitanga na ono e na tini na miniti wa kambula tiko yani e na vivo no e so ni se ama tiko mekina e na kavi ni kua ando wakili kila tiko mandamai na iso ni taro na katolu ni taro mbaleta na mate ni taro ia ndonu vinaka na kando tuko na kethe mai na shadow wakaviti taka mandamai na shadow na dhamanda na wakaviti ni shadow doya balatea na ndonu na iso ni taro ya na dhava e toto wata ki kona kia na levu io na kemu yale aloi. Tuto wati ko na kena levu io na kena bakarau senga sartunga nindo na kena bimbi ke bakame bakarau take. So io shadow se na kemu yale alombeka doya so kem do kede na somo tiko mengo binaka bakalevu na somi taro mai na kena karua ni taro Karoritaro, what word is spelled wrong in the dictionary? Na vosa daba e dhala tu na kena bolai in the dictionary and donu kede na kando somi tiko maingo wrong so ando sa donu kede tiko katolu ni taro o se wara katingo na keni sau e sember nindo e donu na iso ni taro en biuta mai o na daba manda e roni wabuli tiburabura io en duanga bono en dambi tiko kinai what can travel around the world but just sits in the same place. Dhabambea koea. Koea na nonda tō taro tiko e na kawini kua, me wakawure wakasama tiko, waka en rata tiko nonda tō moana, dhaka tikina na nonda tō moana. Tō waraka tiko ne katoli soni taro ia, tō mai lele manda ke simi rawa, and radio mbula ndo vata wakambula tiko ane kina ve Elizabeth Vari, mbula vinaka me sake talamboko, wakatelanga kina ve Manueli Wakilau, ni mbula vinaka mele, Wukiraf, mbula vinaka sista, wakanui vinaka tiko ane ve kimdo mai Sacramento, wakatelanga kina ve Una Lendua, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua, mbula vinaka tupe, good try, dhala toko walilai. Wakambula talitinga ve kimdo mai Taviuni, mbula vinaka Rosie Taylor, seng telah dingole davi tiko na serengo o Tumburu, mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua, via wakambula talitinga ve Sulia Sivu Nimbola, vinaka wakalevu na sema tiko mai, Tevi Tavasu ni mbula vinaka na sema tiko mai, wakambula tiko ve Asta, Manoa Vetaya o Irinale o Litia, wakambimbi tinga ve Tevita mai na solo mai mba. Mbula vinaka Butch, Waka nuni vinaka tiko yani vingana vano sema tiko mikina na kawini kua senga talangani wile dhabi tiko na serengo sera tui buya mbula vinaka kikimdo kede sarna sema tiko maya na city level San Francisco mbula vinaka Penny Sokini seni tiki rekoti ni mbula vinaka mai senganga maduata.
Mulai bilang
O gona rongo manu Valley Songo, nei Maolimat, Wali Maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ronga ni tukutuku e adorati ko mai ana no de wasining ona ni rongo mai Valley Songo ana kavi ni moni tendendai mataitunga ni tukutuku vesureti ra rambo tiko ani kina Honor Foundation Seafood Banquet ana wakaiduri tiko ne katini katol ni singa ni vula mai ngo na vula mei te kabutiko na wakakavi ngo se na songo ngo na ruana kaloko na singa lebu kina vitu na kaloko na kavi wakaiduri tiko na Diwa Ross Valley Drive San Rafael na usu tunga ni wakaikawi ngo na sasanga tiko ngā karatondo wakaidora tiko serto do kilai tiko kina na Honor Foundation USA na nonra to wakaiaya takatiko na nonra wuli ser na wakaiaya takatiko ira kita sarna ngoni wuli na tini kando na korni wuli mai na sano kandabu na usutu ni wakaikawi ka wakaidori tingoe na wula katu mai rau talangani ni gendondolinga mai ni dau mai kina ke wakai senga mandangani rau ni adha mai kina wakaikawi ngoe na wuku ni dhaka sen o sosambeka ni matabu wale senga na lenga rau ngani ni dau mai kina kana beauty ko ani na nonro namba ni taliboni o anasa koroitamana ke ndidimba Bolambiu and nito Facebook page and Radio Bulando Wata Facebook page kartona mai wakai tabi talitunga na wakai kaviongo and ken talno takitiko mai wakamatata takitiko mai tasere kitiko na vikai so sala ki ramaro takitiko na ngoni buli na ngasini buli o irna tumbu na korni buli tinikandongo ertona mai wakai tabi tiko kina le pani bonito ranga serma yangiri ke ana sakoroitamana $200 na isauni wakai kabi. Tukutuku katarawa ngo membalata tingana singa ki te lebu be sureti ramba tiko kena maru takitiko na singa ki te lebu o lebu tiko na ngona enange wakai duri tiko ene karuni singa ni bula September mai laie Hawaii. Yang ngani tukutuku e adoro tiko mai sa rauni nda waka tiko ni kina na kena matela lai enangai mai waksawi tiko ene na ngona sa adoro tiko mai kina i rongo mai Valley Songo and Radio Bulando Wata me wakai ndo to koni tiko kina na Maoli Mat o ia mai na Montgomery Drive Santa Rosa we community na adoro tiko yani kina na health drives and health fair na wakaiduri tiko and na wakaroa italangango mai Santa Rosa na gembiuta litunga na kena tukutuku mataila lai karto mbiuta bata tiko na Sonoma County Department of Health kena Regional Pacific Islander Task Force wakatelanga kena na Radio Bulando Wata kerto na songo lotu e tolu karto sa mai o katalitunga e na songo sena sasanga dhoko batongo e na nonda mai wakararamata kitiko na itoke e na buku ni vimate so sena vikai so na vibuke so e tiko e na tambana ni Mbula e California ke na vi tambana taliso ka rawa ni na buke kenda rauniukai me longa binakana non de tiko voli e na vanua taniongo matani tuli bongo ia vesureti tiko ni kino ya na singa wakaroa isarangango na tiko na songo mai na tinikando na kaloko na mataka ke na tolo na kaloko na kavi ke na tuku matela lai sama tiko nga mai ke na Radio Bulando Wata. Nei rongo, mai na Valley Songo nei Maolimat, and a Radio Bulando Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Pena ka wakalebo be kemdo na wakaitavi tiko mai e na nonda kila manda e na kavi ni kua ndua ngana kale ko ya me mai lora itunga ki na wakadawa tiko manda na nonda to ituwa ki ni wakasama e to yanra tiko dhaka tiko na nonda to ituwa ki ni wakasama se senga ia kasama i lebu sara e wakaitavi tiko mai e na kia na sanga tiko waka tiko mai na isoni taro binaka wakalebo o na numa ni sana soli na rosang wulka $5 ve me sake talamboko me wakani matai ni koe ka ndonu binaka ndonu tolu na nona isau ni taro binaka wakalebu na lendua ke kimdo na kena bo ndo mbita tiko mai na sau ni taro e rua ndonu mai o tiasa mai soma ndonu mai o me sake na ka tolu ni taro ndo sange soma ma kimdo ia sana soli tiko ni kimdo na idobi na ka rua ni dobi
sana solitiko be mesa ke talamboko na mataini dobi o ana rusang bulu kalima nandola ya rusang bulu tiko nandola bikim do nangai soma muri tiko mai na tolu na taro ka wa taronga tiko yani. Vinaka wakalevu na wakaitavi tiko mai na nonde wasiningo na watongo na radio mbulando wata kavini moni tindendai to toka tunan raki veki to California wadava tunan raki mai sanangori. Vinaka wakalevu na siama tiko mai na kavini kua sa sivitongo na ono na ruasanga bulu ka vitu na miniti ka wia wakambula tiko yani kina sere kataravango wakambula tiko yani kina vekim do keve sara na siama tiko mai na kavini kua wakambibi tiko vekim do wakaitavi tiko mai do wakaitavi tiko mai na nonda kila mandai na nonda kila manda na kavini kua au nanumi ke mdo tiko yani wakambimbi wakavini vinaka tiko yani na no mundo wakaitavi tiko mai na nonda kila manda na kavini kua vinaka wakalebu kauna via wakambula talitungani via vuki raf senga kere mo koya sistame wako yani vikoen na empaisai bula vinaka waka bula talitungani ve ilitai vinaka na sema tiko mai na kavini kua senga talani ngule dhavi tiki na bongi ono chona ni bula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua via waka bula tiko koa vi kiamni ke sara na leoni ya vusa ya dhata na vebono ni dhaka isuba ngoendo ni tukutuku membalata tunga na lotu ni ya vusa na ikarosinga bula katolu ni singa ni bulongo na bula epireli na singa tambu na teko butiko na lotu na vana kaloko na kavi na wakaidhuritunga na walni lotu ne panier tona velio takitiko kina na matangali na niti nonda sere ke na soli waka matangali sakire na nonda sakire mena gaivi tukutuku ni takitiko yani vinaka vali bongi ono na wakasawi tukutuku mai rauni na ngai mai kade wakitalitunga ni na nonde wasiningo na ni irongo mai walni songo na via kavi bula vinaka pete nei tini, ta pete ni mbula vinaka, wakanuni vinaka tukani vikim do mai novato, wakatelanga kina vituina Kello John, vinaka wakalevu na sema tiku mai na kavini kua, Rosie Posey, mbula vinaka na sema tiku mai na kavini kua, vingana vanoni sema tiku mai kina, anu via wakambula tiko, wana nongo turanga tau to masi, wasa idhake ratu na kautonga, ni mbula vinaka tau, wakanuni vinaka tukani vikim do, vena numitali tunga vikim do na turanga, na marama tau, American Canyon mai valeo wakambula talitunga ve Lazarus toke langi ve na numitukani o Tomasi na kavini kua mai na tombo karakarawa mai asawa ndombula vinaka mosi na yambe vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakanuni vinaka tukani vikim do vinaka na wakaitavi tiko mai na nonda kila manda na kavini kua ve wakambula talitungani ve Aisake Mousinga salau une vinaka wakalevu na nomuni wakaitavi mai na kavini kua bula vinaka una lendua vinaka wakalevu na sema tiko mai bula vinaka Straining Heavenward vinaka na sema tiko mai na kavini kua via wakambula talitinga ve vaulina niumbalavu vinaka wakalevu vaulina vinaka wakalevu turanga tau dhiri motokana vinaka wakalevu na sema tiko mai wakanuni vinaka tukani vikemdo na vetamani mai Fairfield senga talangani ngula dhavitikina o Elisa Pedhi Vari vinaka wakalevu na sema tiko mai Elisa Pedhi wakanuni vinaka tukani vikimdo senga talangani ngula dhavitikina o Melikoto vinaka wakalevu mele na wakaita vitiko mai na kavini kua kiumni ke sara na sema tiko mai na bebono ni dhaka so wakanuni vinaka tukani vikimni na kavini kua ka senga talangani ngula dhavitikina vikimni ke sara na vaka ulori tiko donongo no vinaka ni varongo sere mayongo ke wakanda vaka ulori tiko ngai oso se tiko ngoni sala ni sema ngamai ke radio Mbulando Vata.
Isando bulu binaka. Dosen gay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, ni bulo vinaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turtana dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana waga biti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda buli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na voka nananu. Boli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona karen ngona binakadina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boy loloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kena veivo no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Ngandreba na buke ene kena semi na nomu libo seneges kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Ai, kemendo bakando tunga mebiti. Sa baka matalau na nomundo kobati. Sa lemo na kemendo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurni bono kenambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosen itu ni kila. Kito bulbuli ngamay na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat, wele. Dokona na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga, esan dondi na marau kina boga thingalewu wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati o nila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu waka tapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kenda vatalai.
Kira radio Mbulando Wata ko bura-bura e wakame sa karombo sumbuyan ni Viau e wakame mai sera takituka ni avi kianda o kerin damu-damu e nai kavi vinaka ni e nai kavi ni moni tendendai ne katolu ni singa ni sa mai wata kina ngoi tini na miniti me vitu na kaloko. Totolo saratiko na toso ni ngauna na e kawi ni kua waka vina ka tiko wiki mani kia de sara na veto mani tiko mai na e kawi ni kua wiki mani talangana mai waka e tavi tiko na nonda kilkila manda ka maru takina na mani waka e tavi tiko mai ngona nonda wata ko ya do kero we waka ungeti tiko ni kina so na ngauna ni waka e tavi mai nda mai venda ni waka takatu e sona ka nda mai vewa si takatu e sona ka me
tosa vinaka tukina ni tosa na visinga ai levo na ka enda sa rida tu levo na ka roniu kai ko tamai na rarawa ko tamai na ndrendre ia ke waka enda mai vin ndrendre pakitiko e na nanda vata ngo na radio Bulando vata e na waka mamanta takatuna i tosa na visinga waka bimbi ni ndu tu na ngona ndu na vanua enda tukina kanda waka vinaka ni rau ni nda mai vito mani tiko nda mai ndu vata tiko e na nanda vata na radio Bulando vata ndonga na tukutuku via mai wakasawi tiko ngā yani ngo membaleta tiko ngā na kena sakuni tiko ni satosa daki tiko na wili kende wili tiko na ngole mai na wasa Pasifika wakatelanga kena ve ira mai na ve matenitu waka Asia kanta sa mai waka i tiko ngo i na wanoa lewa ngo California ni satosa daki tiko na kende wili na tuwi kenda tiko na matio ngo na hepatitis B. Na hepatitis B ke waka senga ni nda dhula na kena dhula ni tatarovi ke waka nda senga ni waka idhora na wika nda ndono menda na waka idhora e rawa ni lewa i tuwi sarakina na cancer ni ngatha sena liver cancer. Madha sawa ti wataronga tiko yani na dhaba manda na waka viti ni liver lewu na waka sama lako mai ia ngona mantanga ngo se bera tiko nindua waka ndeta kamai na dava na waka viti ni livai oyo na numa tinga ni ondo waka sama taka ni ondo rongoda tu na nindo tukunito na mati ni ngatha ia na hepatitis B e rau ni na laki ke wakai senga ni tamusuki koso e na rawa ni na laki wakabuna na cancer ni ngatha sena liver cancer. Tena vinaka mena ngai tarongi mando nondanga sini vuli pola ngereti na dhava saramanda na wakaviti ni liver. Ia ngori ndo na mate ka totolo saratiko na kena tete e na bono livongo California. Wakambauta i Amerika tō dhako, ia na kena na wili e turi rau tiko mai, ko sureti kia mni mo ni se amatika mai kena radio Bulando vata, e na kena na mai waka sawitukani na kena i tukutuku na weka e soe rauni da wuli tiko kina, rauni na wewa kongeti tiko kina, wewa kararama tiko, winaka waka levu me sa ke ati vuso, Ken balambale ana cancer ni ati vuso. Dono beka ya? Cancer ni ati vuso. Ke waka enda senga ni na weitala no taka e na lewu sare na mai wakalenga kina ka rtosa mai tawoda tiko ngo endua na kena wuno taki tiko na wika e so me baleta na mationgo na hepatitis B ka rauni na laki mai wu mai kina na cancer ni ate vuso me waka e tukone tiko me ngo me sake talamboko vinaka wakalevu me sake ka na tawodi tiko e na waka rombu ka saranga ngo na ka vitu ni singa ni vulo e Pirelli ngo me mbaleta tiko ngo e na Peninsula Bay na Bay Counties na Peninsula Counties so ngana vanua o nanuma miu na dhabuta mantangani ngo me rau ninda na kila tiko ka rawa ninda na viva kongeti tikina me wakani sa leo sartiko na kende wili mantangana kei viti na itoke kanda sama i waka tiko Amerika wakambimbi tiko ngo e na Bay Area ngo oka tiko kina na viva no iso me wakata kei San Bruno, Millbrae, Burlingame, Hillsborough, San Mateo kei Foster City ka erto sanga tiko ngo na tambana karto benga ravitiko kina na SF Hep Be Free me matai ni vanua e Amerika tō dhoko ngo me na matai ni vanua ngo kilai se rongo e na kena wakatete tiko wuna utaki tiko na tukutuku membaleta na hepatitis B kena sangai me na tamusuki kosa me kakoni na toso tale se me na kakoni tete ani e leo sarna kai tu me na bulida kina ka nda wakawina ka tiko na mataka o suriti kemni ni mataka na nonda ngauna ni yaba lata ndeo na ngai lata na ngauna kando mai vital no taki tikina na vikai so membaleta na nonda mbula kando mai wakaitavi tiko kina o registered nurse Rose Baltz ia kiro na mai vital no tikina ki tupe ka na rona mai nonda bulangin do kai tikina rua na e rua ka ro wakaitavi tiko ka ro liu taka tiko na ken wuno taki tiko na hepatitis B free e San Francisco ke na vivo no bolekata ia na ken campaigns e na ken wuno taki tiko e na vivo no ke sara e na tavo di tiko e na wakarombu ka saranga ngo kana laki tiko talanga kina ke tona le
live tiko mai kina ka me wakalili tiko ni wiki mnina kena i tukutuku. Dona kango me rau ni dana vital no takatiko wakabure wakasama tiko weekenda kani wuli sara tiko wakalebu weekenda me wakani oka tiko kina na nandambula ina visingai. Sama i watonga 5 miniti me vitu na kaloko sana mai dhawa talitunga kina na nandangona vata ene kavi vinaka ni kua mbula vinaka Sister Shabaram wakanuni vinaka tiko yani wherever you're tuning in from. Thank you. Please share. Please like our page, follow our page, and share our page. We would really appreciate it. Mbula vinaka la sarusa toke langi. Tukundi tumokoe na liva ni... na liva ni ate. Good try. Roni check madawi mesake. Talamboko. O devi ke menrau. Endonu Don bula binakan na turanga na maraman do siya mati kumain na nanding wasiningo na vata. Ane kavi ni moni tendendai wakununi binakatikuhani ninge siya mati ngamay. To nange may sota talitike. Ana may binga rabitigani kin na ratu pedili na novo. Ane kavi ni mataka nomni to kaningo una vuninda kuwa binaka na nandi wasiningo na vata ane kavi ni kuwa. Dan nange may verungo din doma talitiko na ngona katarava. Ni te wakadego takumanda. Sabolai
juga nunggu itu bukan nabitan longgon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Okay, lalabo sili nunggu gabo gabo ka. Bata pa kanisabo lang dito nando dito ka. No kita ni sing lalo to sunan tang gabo gabo ka. So ba sini nakit lalo tal gabo. Nissan Bula Binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Tarungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka be kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina borowai be kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatama.